Rene ki apa cus? Kambie. Aku mbok Les suntik. kambie. Nah, kowe nek ane di aku wis cus rono lah ngono kae. Kambie Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister please OTW Rene. Suara suling kumandang suarane. Tolak suling beliaunya Mr. Rian dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati pagelaran wayang pada malam hari ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candi Rejo ini. Dan insya Allah kita semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebetulnya Mas Jo, karena ini kan streaming Mas. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga akan disengat. Jadi gini Mbak Yuli izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya kita. Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Mohon kesini sebentar, boleh Mbak Yuli. Apa kira-kira gilo karo Mas Kluduk ya? Betul, gilone betul. Jijik paling ya, jijik ya. Ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Lagu barat Mas, lagu barat. Apa? Wiwit biyen mulo. Wiwit. Wis Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin Mboten kersa. Thank you. Terima kasih. Ingin menikmati kok ya. Iki Mr. Rian itu Amerikanya mana Mbak Yuli? Mbak Yuli. Kulon Amerikane, kulon tuku rate. Ya, gadong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, iki yo ngapusi. Ngendi, Dok? Tiba kene no. Ngendi? Dadong. Lek piye Amerika ra kersa saiki ganti piye Jepang wae. Cek eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Di mana, Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Minong Nawang. Oke, siap. Oh, Jepang, Bos. Tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zuenli. Jueli. Cino. Lah ya Cino Jepang lah enek to. Padha sipite padha ya. Lah ya padha to. Zuenli. Yo. Zuenli Mas, Zuenli. Yo. Monggo, Dik.
Nggih, jumeneng Mbak Winong, Mbak Brigita. Lagunya Zuenli ya. Oh, iya. Zuenli wae aku kelingan. No. Aku pokae yen aku lelet. Wis meneh, iki lagune lah. Ini Asli saka Jepang, Mas. Zuenli. Zuenli wae. Mbak Gudulmu. Brigita. Salam. Winong. Salam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat jenengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyo pun tadi. Nah, Coba. Brigita iki sing bar lulus TOEFL lho. Birgita dulu. Brigita. You and speak English and the Java and the translate. Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah ngono lho, Pak. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. Reading. Reading ini gak nge jaket kandel kok kadem. Oke. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Kuwi basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, bahasa Indonesia ya. Sik ngene, Mas Kluduk ben marem ya. Bu Kesi. Lah, Bukesi sik. Bukesi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Bukesi, malah maem ya sampean ya. Bu Kesi mbiyen ning luar yo suwe kok. Oh nang luar sik luar neh dhewe. Jadi termasuk ning Pluto. Iya. Hello, good evening, Mr. Rian dan Mbak Miss Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, please. Ben dijawab sik. Ini lho penting lho, Bos. Oh, iya. Jadi iki wayang Aku ngerti ya, kok jawab mesti. Oh nggih, sami-sami ini kok. Yeah, we will bring microphone to you. And mikrofon and dicekel. Ping blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kae. Wah, nggih. Domongi wong kuwi mbiyen ning pasar Tugurante suwi kok. Ora percaya. Adol pitik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I would like to ask you about the performance tonight. What do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali. Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becik ketitik olok ketara. Komunitas di Basuki Jawa, mau. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin. Terima kasih, Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya Indonesia iki pinter loh. Iya. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java and the Sinden and the song and the Sinem. Saya nama itu. Enek sinden nembang tembange sinom ngono lho. Saya nama tahu cek. Thank you, Mr. Rian. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Rian nggih. Iya. Sambi-sambi. Iso ya. Sami-sami ya lho domongi kok. Iki mbiyen pasar Tugurante. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih Asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Jadi sinden-sinden ini baik. Sinden-sinden ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Loh, tidak goyang tidak apa-apa. Yang penting nyumbang. Podo ae. Kesini nyumbang kebahagiaan. Berbagi. Enggak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Iya. Coba. Minta lagu apa, Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. Gending belok Halloween. Udang kuning Slendro gen Rosmelo. Kuda kuning. Podang Kudang. kuning. Oh, podang kuning krungku kuda kuning. Kuda kuning ini tak cengemu. Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jogete mek. Oh, podang kuning. Podang kuning. Spesial podang yellow beat
Brit. Brit. Anu ya betul. Angel wis contohmu meneng wae timbang. Yellow bird. Yo ilat kuwi kaken loro. Ya benar guling ya. Ya dibawani Mbak Winong karo Mbak Birgita. Nggih. Paling kuwi sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih. Ayo coba bawa. Nong, Winong. Berarti ki engko bengi berane ade dolar iki. Dolar. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. Lah aku pound sterling. apa kuwi? Potongane monster rai kaya maling. Thank you. Waduh. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Awak Enggak ada ya. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi apa? Bahasa Inggrisnya Bird. Piye? Bird. Brit. 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 Nah. Ya. Gawe with me in the make me piercing. Malah diurare ora. Oh iya membuat. halus manis nang Kowe iki ngene aku sing jelasne bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar. Iki ngawur ya iki yo. Aku iki menerasih bahasa Inggris iki udah angel ngawur. Iya, aja banter-banter. Lah please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? Please itu tolong. Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Lah nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies itu berarti wedok karo lanang. Oh iya, ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus sing kene woman. Lah apa kuwi? Kuwi malah duyo ora. Kasih to. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Ayo, wong wedok sing ladies ngono lho, ayo. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini iki. Wes, Iki malah guyoni dagelan awas niki yo kene Pak Boy. Halus manis nang Soft of the sweet. Yes. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Nang semake? Eh? Nang semake iki lho bahasa Inggrisnya apa? nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Bener. Lek kucing? Cat. Lek kucing kecemplung sumur? Ya ora iso to, Mas. Ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur? Napa? Ketes-ketes. Ayo. Teles kok dheweke. Kucingnya apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh cat tuh. Lah nek kucing melompat Orang ngerti aku. Long Kowe ngerti ora? Long cat. salah. Apa kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Yo cat. Lek kucing berbulu? Yo cat bull. Oh salah. Apa kuwi? Kan biyen. Gopo aku. Iki buka banyolane Mbah Sorono. Iya. Karo wong donya kae lho. Tenang, ayo.
apa bahasa Inggrisnya? Itu like journey. Lah ya long time di journey. Cengah-cengah. Goleki si podang jana. Pendi David. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampean iki sak krungune kok. Lah apa? Finding Yellow Bird. Lah ya Fendi Yellow Bird. Fendi. Ibu bunga Fendi mana kuning? Fendi Yellow ingat. Bird. Fendi mana kuning? Pabene ora. Ibu Tiku bareng Birgita Winong, yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jangan gambir. Oke. Buka bunang Oke. sekali. Dong. Dong pyong. Ora bahasa ta. Tete lo, Ding. Tak anteni suwi lah. Iya. Monggo diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Monggo, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ora rasa esuk awan nganti wengi
Matur nuwun.